Hi guys! Today we'll talk about some idioms. When we compare Serbian idioms to those from the English language, they are usually very different. However, there are a few exceptions. U srpskom jeziku postoji izraz da kucnem u drvo, koji se koristi kada želite da zahvalite na nekoj sreći ili da prizovete sreću. U engleskom jeziku postoji gotovo isti izraz knock on wood ili touch wood, koji možete koristiti u potpuno istom smislu. Na primjer, možete reći the deal will be agreed on Monday, knock on wood. Verovatno ste nebrojeno puta čuli da neko za nekoga kaže da je pljunuti otac ili pljunuta majka. A da li ste znali da na engleskom postoji sličan izraz koji možete koristiti ako neko jako liči ili podsjeća na svoje roditelje? Na primjer, možete reći she is the spitting image of her mom or of her dad. Poslednji izraz koji ćemo spomenuti danas jeste na jedno uvo uđe, na drugo izađe. U engleskom postoji sličan izraz koji se koristi kada nešto što čujete ne želite da zapamtite ili vas jednostavno ne interesuje. Na primjer, na engleskom to možete reći u rečenici if I'm not interested in something, it just goes in one ear and out the other.